Tauia tolu spuruono, fast forward tolu ma le tolu suriva tusanga, ai reo whaatanga ina te tala i tua, ma ufuafua tutura i le whaamsinonga i le so. O le whaalelea ina ma le whaairoa o le fua a le Nazis i le onga tutonu o sini, le o mori aini ri se to olua e leo leo. Wala wane leo leo se whanatan malo i Liverpool Street i Darlinghurst, po le afo le whae le whiawhena nafi, ina ua maua ane li poti o le mata upu. I se teimi munumuri ane, na pu ei nai i la ua ia e lima sutasi ma le fasu fatu sanga le mātutua, ma na ave ia leo leo le fua lea, ma isi masini e le tise, ma mōri ai roa le awali lea. E leo mawhaina tala i tua ma le soe tutura iai i lumo le whamsinonga. Ma le tala muri wa tau tino se ta mama i Queensland sa miti i ana numero le loto le ua sau umai le sei ia e vidia tu roma le pulenga o le talonga o ia le ua malo i le wha ilonga e ono se furu miliona. O le ua manu malo e mai Bribey Island i Queensland e na o ia ua whamnia ina i le wha ilonga mua le Powerball i le pōna pō. Whai maira na whamtaranga i le ABC whato a nga ia tu lava e whaiasana malo longa ai te tangi atu ma le telefoni e longo atu ai lona malo. Na ia whamatala ai o nei vai aso ua tuanai sa whai aina na miti o le la pepa masatasi o ana wō whai ngā ruenga ua malo i le whasa pulu miliona. Talu mai lava le taimi lea e ovaloa ma le whasa pulu miliona se wha ai longa o le loto wha tau loa ma la pepa. Ma o ana numera masani lava wa se pulu lima tusanga o ave i le loto lea ua manu malo. Na mai ai o le a wha o ngalo na malo e sosoni ai i nisi o na iona ainga wha tau masana ta avare fau ia ma le ano isi o na mana onga wa levo na moe miti ai e wha tino pe a manu ia i le ta alonga lea la ua tau no ule vai sanei. O le rua ina nei o wha ironga te tene o le loto wa manu manu ina i te tonu o le vai aso e tasi o le sarau miliona i le aso rua ma le ono se punu miliona mai le pō na pō. Tala nara radio sa momo le nei aso whareile manuia tere le wha iunga le vai aso wha soi fuia. Talo wa Samoa, wa ule nei o ka asputi alu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, radio Samoa, vevela a.
u Samoa le nuu o te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai o solela susulu mai ma o mana tua ai la u Samoa le nuu o te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai hangi mai se matangi e mongoli atu ai lo fai la Samoa matalasi hangi mai se matangi e mongoli atu ai le na Oi, angi mai o se matangi se momoli atu ai o ua lofa i ate o la Samoa matalasi. Samoa le tulu pele fatalo fatu ma fa felo i atu ma folo fatu fo i le fa fonga tapua i me se fo lo sila mai mo mai lunga le tato apio folinga ia fa pela fo i mo le tato YouTube channel ia mai si la fo i platforms o lo o fa nga ke le lo po ko yo la mo TikTok o fara ngo ka pe tano trom le TikTok ia va pena fo le Twitter Instagram linketh ia va enga umana pulea e polea le fola le nae te nga i mai ia fa talo fa ia te o fa malo fo so fu mo via ma langi matafi ma malo le nga lulue tiu te me foi valo filima sa nga patia ai ina uanga nga ele la ma o so ana ile tai hao ma le fu le tunu o mala usu fo i tiu te me foi valo filima le pei ona to tofi ai le o tatu to e tawalunga mai ile as for really ia o le toe aso nei mo nisi o le toa tele o tau ia e pangale kau ke koe pingi fo i kai au ta lolo le pa ia i le mamalu fa ta fa o le fa fonga ta po i le tunu e mai se o le ta tolu o le tatou vanu nofo pa ia mamalu fa le malo pa ia foi mamalu fa le tunu ia ia matua le tuu mamawalunga se vi ingo le tua e momoli e ana fai fe au ia male au whainga luenga te tofi fata whai tau langa e fia. Fata alofa fwoi male ngang whaalalo ia te utolu vasenga. O e ua malo lo manu malo mai le ngā luenga. To ina mātutua. Matina. Ia malo whai fwoi le Faiva. A wā. E re mwhai ona tu ua unoina o tau le ngā luenga le atua. Tau te whau tua a vea fwoi o tau ma poutu o le ngā luenga le whaife au fwou. Ia masiona whaletua. Ea. Ya, lewa to alu watu ele i lava lono experience malona to mai male anga waa. E whea ngā iai male tausingo le nuu. Male e kāle sia fau. Ya, whakbalo atu. I nai tamam tina mātua whakatalo whai a te utau ele mwhaio nā luloa. Ya, ai. E awhea tu lava i mauta malawa. Whapea fo i mauta ngase. Whale o tangata mātua. Whakatalo whawhiroa i fo i a te utau. Whawhitai fo i te talo. Awa o le mana o au tau tālu sanga, o le maduia i alu matama whanau o le atunu. As for rei le pei o le basa di ai, ia, o oe ma le tū la fono o le polkalame le nā. Ia, le ua foli mai i ai, ia, le fionga i le li i satini, o le malu o le malo, ia, e pei o na utau masa ni eu o sila fia, sunga ia tū manu vau, siki a siu, te o matavoi. Ia, o lea ua fio mai le mauta. Whatalo whatu mo le ngang whaaloalo. Alo le soifua munuia ma langi matafi. Sa vea, ia, po lau, lau sunga fo i le ata ora ni tu lau le fiafi, ia, o le viinga ma le whaftai le tua. Fo i una tātou. Mōna ne fiafi e tari tanunga o le ua umona e fola whala le tātou. Por kalame por ni fu ya so yo ta fa fe lo i fu na ta tu tunu ai ta uno fa pe tu malo fola ya malo fo ye ka waka o va ya kupi wa fa shu fi por me que malanga i se no fa ma ma i se va ya so fo ya yo lai be lai ti a fu ala me ta
Ia, mua fo sina vanoa malolo ai, ia mato fono ai le upenga, ia whapena fo ia le malosi la tau, o le refreshing course le mele. Rā whai no fisi, can I come please? Ora ka lava la, ke leila o ko pa uku e ave. Ia, le me siri vraftai le tua. Tai le tua. Ta whiloa i le iato, ama iatu suru le tino, lo maua lo malosi, maua fōki malo fia. Sau noa i le tapo le kalame le vai aso na si vai atu nei. Na fola i le atunu u le tau o tele o amvanoa ia o lo o tau whaasalawina. Le matanga luenga o leo. Ai mai se lava mō tātou tangata, whanau o Samoa le Pasifika, ma so tangata lava. A o lea lana tā ua, e mo tau tia le tali mai, o le tu pā o Samoa lava la tau ia. Sau no ia. Whaftai, rau whioga sa vea mo le tātou porkalame le vai ason se mai atuna i o le upomunia e mau fofo i ma mau e fo i le lango le atunu. Marka porkalama. Tilo lava uia i le numero i le atu sa listala ina na umar. E le i whaia porkalame. Ngar kouse fu. E umar tā porkalame. O tala noa atu i la ustafo i le tūlanga wai ei. A wo le valus fu. Whaaftai mulin, whaaftai nei mātua foi. E me se foi uso matua whaafine. Ma tamali o le atu una wala au mai o wai. O le upomohia. E le uma le kāpor kalame. A o kau whaisaru wala au le atunu le tali mai le atunu. Fo le tāpor kalame. O wai o le upomonia. E le ska extra kupe o mawai, sabe? O le upomonia ke whapela kumo ska commission fo le a. Ai o le au ngā le tāpor kalame. O le au ngā fo le wala au mai le atunu. Na iei manai vala la iti sa mawhai ona wha mamala malelei mātua. Ona sa iei nisi sa wala au mai e fia a vea ma leo pitai. E nisi o vai ngau tei loa la vai a uia. E le mawhai ona au sia. Ia mo skoia o singa ongo masina ona mawhai la. Pita, i le seminale na whai el pōle asolu. Ia. O kere loa a fai ele yo i wala kala krese la la tu no tu semina fai asi to tele over mal valu sumo ku pulenga o fai tawina ai sile ne ki kilo le podia e foringa la ki ngumela au fika ku ai e ta i ko ki ke alu se fulu la rongo fo le fala ai over ku male o le aluanga i ko le fitu ai fika la ia ngai dai ki ngai ngofo misi o le tali le tunu ia e mole to le whaaftai e la tau na walau mai, mole fo le whaaftai e la tau le ana awa iatu tātou te whailoi. Ai mana tua, o kai au le whalikak suenga. Maria, fitness, o suenga ma fitness. Suenga ma fitness, o le kako theorem, a whai e te lei a wai i le tātou semina, i le pōle asolulu wa emisia, ai e te fia fiu o tutai au. A wakai au kamiki. Mana i o tele. Mount Smart Stadium. I le tātou malailo na lua. Mana tua fo i sa vea. O nisi nei o aia inga. I le a vea o i matangata apalai e tau mawhaina i ofi i tono mtanga luenga leo. Wanga mombua. O mawhai ona e apalai au yailo restricted license. A whai o lo walopo o e fo i le ai e se laisengi. O lau fautuanga, a mata o na whai nei fuafuanga i nei moiro laisene lua. A whai o le laisene mua, tau ma whai na ia maua mua laisene nuna lua, o na ma whai lea, o na e apalai lunga mtanga luenga leo. E leo se kula fongo po se ia inga o whai a ula vai, lea, o na o vaenga, e le ma whai o na e o mia, a wheki apalai lunga tato computer, pole online. E le ma whai on e o mia le submit po le alu ro le ala palai. Pe a whai le e lo restricted. Lua a whai o iai se visa no fo mau i ate oi. Kusa pere o se ngofo mau anga le visa. Wakadia oi. Pau aro le mea kauria i o nga tasi. Mare laisene o i ate oi. Ia ini sur tato tunu wha pea se o unga no laisene Samoa lenga usau maa. Awe ke po pole. Awe ma whai o na whaali liu le laisene Samoa lea. I le laisene New Zealand, sa vea pe afe o le laisene, o le vave o le process lea. O le nao ngā fo i lao tāpor kalame ia nina wala au mai nisi o mātua. O le ana maua i male avanoa e tuua i lalo ia suafa o lātou whanau. Ai mai se fo i lātou.
mo le sia kako wa unga lai sengele lo mai e vatu se fa lau I lo foi pe a o le la so le la te amatai tatu wa unga I ai e rikangaka o le sitanga tale na luatu le pole o mama ko kalango o le mas fiku kausanga e wa sisi le lau I sa via e le I se tau sanga fa atu la foni no tanga lunga le o le nga fo le pole sa ye se o mato staff o li mas fulu ngo kausanga lena join e po lena ave ma le lo no winga it's never too late te kai ma tu ala la so atai ao o le afor fitu wa tauna o le malai o le street leka o le o rock e le mana tu ala e ke ala kulo I anga I fesa ka fai kai ala tu I o tau e ki over wala papa fu le ke alwanga Mount Smart anga over wala papa e ka makaulo le street nga o rock na yeli malai lo na lua o malai keli ai kua mo malai keli lo yen malai lo na lua o ina fa yer tatu a so inga tai au e mo mora ka ko se un kuskus e amata le ton faila va amata le e alana tu watu le fitu po la fol fitu ina yeli stala malo so inga le sa vea mingo isa e foi la lo tatu malai ku ule lalo ia na mata I lo la ele o tatu so inga tamo ile lo fa yeta o la fa utuanga a fio mai susu mai tai au o te lo fa fonga malemba lo la tunu le na mato fe lo il pola salunu ia fa tai fo ila to vala o mai lo uma a fa yer tu si apalai lungo o tatu penga te fa lang a fa yer fe lo ku si apalai o ke poli su mai kai au ka ko fe lo I tai au tatu tala noa manisio vaenga o le si vaenga taua ta vai savia na ye inisio matu o alo o atu o lo ye inisio alo mafana o le olo o le leilo latu to ma fai le timine nei vaenga momo o la investigate lua o lo ta alo ini au tau walo I tonu au kilani fo I le karonga le la kapi net po o la wa fa tuanga le na ave nei matua ia a veri fa mo le taleni o le fana o te mire nei a veri fa mo fa ma he ale le ia o ngal fana o le investigate a wanga o o le ai en tanga lo ngale lo e waru se me sabe mana ia te e o mana o mia ia u so tu fa fine po walo fo mfana wala tinu lo na winga a failo wal wak wal la kapi ka usanga ngai uma ka usanga fa pe le fa le sekia me I mai do ia mako sabe ma wila vano ai la u fautuanga tu leile fa na ina ia fa le mo mitinga fa tau nu le le tale ni o lo iai fa u le le fai fa o wa ku fa o le mfai ia ba wale so I tatu tunu ia wa ia tam fai fo le na ia o sia mo mitinga le la ia o le be mali mtamata I mtanga do ngale lo ai mulia tu fa tatu tunu te felo fio sabe a wa por kala mene ka karango I se era I fu foi ai o le tali le tunu e se tau o le vainga le a peno tau la wa kilo mo fai tau na numero a le se lau se me oliva sumo tu pule nei na ye nisi tangata ese mai si sa ye tangata mai lucia sa ye inkia tulo sa ye sainga sa ye maoli sa ye fo ima palangi ai o le to tele le na ye o tangata pasifika me se tatu o le sinale vainga pito si leona tau mana tua e le mafai ona e si la fia pe a failea e te le sau ia tatu seminaria ma mau ai le tali ma le wha mamla manga ia te oi ia o tatu kusis po o tatu avanoa le mun tanga lunga le leo asawe ma dia lama ai u fa te ia foi la nisi o tau o faia onga ma ri malu fo le malo na o tau baba ai le tali atu ma le ma ia pe fe no faia e le faia ta por kalame e nga le luce fulu e pe ko se fu e o atu pe to e lu aso e le faia tatu semina e la faia sila ki o numero ai au fika ki e to titi a to se fulu I mato ia na yo o mofa fo ila kilo kwa o si fo kwa ku leng seminga o ko kele mu fa pe o le vainga leila e mana tu fo Samoa o tato courses po tato wa onga ia lo faia e tolua ia onga ni o kilani leo lo langa ina manga lu fa tasi mam tanga lu ngale o le MSL o le tato te wanga na o te ro ma le tato Unitec o lo no wingo ia vainga savea e ke in loi va ia onga nei tolu e te le
le lango e te le fesoasoani ale matanga luenga ia te e me se lava alo matamfana o Pasifika ma Samoa o lo tonga matanga luenga e fesoasoani ia te ina ia ausia la mointinga malo pa ta mua tele ia le tatalandoanga fo le tonga yaso ia o le foila ua taula o le fa moe ia talusia ia ile totelo ila to o le na balanga tu seminar o la to turn up ile aso tao ile tauli tu lai fitu ile tao i o ile Bounce Smart Stadium o le street o Rook Street ta fai anga mai fo mai o ne hanga ma tu ya o na ale na ba ile telefoni le o la to ba tu fo i se temi ale sunga le satini e vili mai ia mata watu ia directions o le tuatusi o la ua fautu anga savea sau sauni sau tapina ta ia o le ngala famtalanga sau monio se vai tamo i tulo sau monio la e kamo e au ke sau mono suki ke kamo e ka sau fangu vai tulo sau vai tau mafata ia sa le pia sa sika le ki le no fanga ia o vai nga mo si le fia tato tunu nge ke ua kuni selo tunu ai de o lava tapi nga o kumari solo ia ai paulo la o fautu anga tato tunu ma dia ma no va dai ile fa manatu vo le tunu le ta u tele o le avea o se mafidifidi e avea o se li malu o le malo o se te mai tai foi so ni le puipuinga o le tula fono le saunga le mu o tangata uma ia matangata i ola fia o tangata o le tula fono e ola fia e ia se mera la vea e de fa pe no fo akun kanga venga le sa vea sa ula er ke mo le sele lango e le kire se ia vanga na o ia ini vaenga o e solia il tatu tu la fono ia ona ia le se vaenga fa pitu malo ta se o anisi o mata polo e fa so ia fa fonga fo ila tu tai sa vea le vea sole nei e nisi na yo tatu ainga le na vala mai o lo iai lava o tātou ainga o lo tawhia tu si folau o lātou ainga. Manatua o le sile a vaenga. Ia, e iele mana mafu le vapea, e iele ua iau ki kawhia, kus folau o pai mala fai. Manatua, ia, la loro tu la fono, te lo fu si le fia lau fio ka savea. O le tu si folau o le metu, tino lea le maloni usila. Po Samoa foi, o le metu, tino lea al sio tātou tinu. Pe ngā alua kupe wharikus whola o loa tali po o loa fine i se furu fikus furu varu kausanga. E le mawhai. E mawhai ona e tau fia fo i le sa vea e keu. Ai amana o mia loa ma fisili ngia o e le ona tus whola. E tauntu e whafo. Ona o le sile vai ngā o whai e li po tiarto o te le inu mora tātou ofisa. Ona o ese mo lato ai ngā po o vivesi o iei nisi vai ngā. Ai mo musu izia. Koe whaafo i tus whala o lau whautuanga e whaafonga mai le whiawhine nei. Ia, e re mawhai ona e whai e le tūlanga. O le sole tūla whono le vaenga, mai ono mō li ai, oe le tūla whono i lo whai o le tūlanga. Amara kus whalau, e no sau mea koking, oe le whaapeo tus whalau sa vea, ai ele ngō siki tūlo. Le ai. O lo tus whalau, o lo iai lo lava suafa, mai o le mea tō tino na natangata, male malo, o lo ave yo ia ma tausi mea. Lua, o ai le vai asoro nei. O fai si i runga o le whai numero i lato o lo mali liu i whaalawa lawe tau ta avali. E me se lawa la i lato o lo sāwa vati. O lau titi lo i le vai asolo nei. Sa i inisi o le ana lawe vea. Pedestrian ta. Ta lo fai. Ioi. Ia e lua vaenga le no titi lo i vaenga mua ia o la vea ka avale la vea tue mali sāsa vati. Au runga la wala. O leisi i o riskanga kau savari ari whaka oko rea wala po o i se vaenga po o whasi nisi. E eile elo te po malai, e eile whaamlawe le ana tupu le moto wei, le ana i se tasi le ana so ar ta wale sa ta ati e nungore tato moto wei au kilani. Ia luma mauso i fua. O le winga leo lau tala, o lau vai. I le vai eso la vanaki. O whelo le lato o maadi lungo tato wa wala. Ia e watu whawhautuanga, mantua ta whautuanga maasa ni sa vea. E te tauona e alu e fua lo sao e sao whaatu la whono ina i dungo a wala lua.
e te tauna siaki le lo sa, po le leito tonga lo sa, le vaenga mole saunga le mu. O le si vaenga a whaila vei e te tono o le taavale, vaifu si pa umano foa le whanau, a meisi o le to tele o le pasese, e te taua o na whaia, e te taua o na whaia tātou fusi pa u, ia meisi fu ino foa le whanau. Ia, o le awe taavale le te tauna tau ma whaina le awa malosi. O vaifu i le vai aso. O le to tele o nisi o le atunu o tangata whemalanga i runga la wala savea. O le awala i o, a o fōringa le anu kere fōnchi. Mana tua, e se lau lima se fulu lau sala le iai. A wako e mangi au points fo i e se lua se fulu e ke ka whao ma oi. Pe a whai e maua oi. A o le vahenga pito sirina po le mtanga luenga. O le lamati ai o le soifua. O le sida vahenga i whamon mole le tātou. La tōla walo whawhaina tāwani. Ka kauwaga oe male awala. Ma whainga e kalangoa, maanga ia lo kalangoa, whalangolo ngoi lau musika. Ai le te tauna e tango fia telefoni, maalua ma whai lau live lili. A whai ise vaenga mwhai ona tuku le telefoni, ma e kalangoa, maalu lau, pauar vaenga taua. Ie lau sila sa au lumor tato o wala lua, e le ma whai o ngā uu telefoni lo au. Kusa pe e kere o whaungaina. Ma e ber tatu tāwale, e mawoi lau sala. Yo le si vaenga. Le tau fo ina vesi ia la vita vale mani sur pase se pe afi o le aru ka vale fo le lunga la kala ke o misa lum ko mar ko inga pe fasi fo le fana o na la mati e sa ngole Kuri fo lo monkey a ver. Ia nga. Ia mari si vaenga. O le ava malo si le tau na tau fia. Pe afi lo la tau fia tatu ta vale. O lo vai la vai sorne. Wa halu lunga fa numero la to le na ma lu soifua. Ia ono o tatu ta vale la vea. O le si vanga le titila version ne u fasi ilunga o le aggravated robbery ya. Ia. Po o le solitu la fono le o le faumea. E fa nga ina i au penga. O la foto nga le tatu butunu. E me se la vai tono tatu to langa fa tau. Ma te tono tatu falolo le lo tupo le vaenga le na maua mtanga luenga le o nisi o la to fayenga luenga le o le faumea e fa nga ina ia au penga. Po le la au malosi, po le ala vala au penga. Mana tua save. E se le faumea. E se le faumea fa nga ina le au penga malosi. A robbery, ia, malea. Armed robbery. Aggravated robbery. A kusa ua fa mango di el tangata. E se le burglary fo le ro la kunga oi. E se la vaenga fo le po ro ngoi masango le theft. E se vaenga le robbery lo. Wa fa nga ina le au penga ia. E fai ia ile so nga tu la fono le o le fao ina o mea po ngo ia o le fao tuanga fo a fai o fai so falo lo pera ku lo fali sila mo ilo sa ngalemu a kiri fai se nga yo e ia ile tale tonunga e to tele la to e manu ia la to me to tino ai wa vele manu ia i me to tino ma vaenga o la matia e so i fu ma sa ngalemu o lo no winga ia la bula fa kuanga pa wale mea kauria o lo vide mtanga luenga lelo. A whaio insua au ike pole. Vai mua sa ngole mua e malo wainga. Ono le sile vaenga o whaisi whaatuputupula ia vanga lo kare pe whale maranga o imare whaumea. O whaonga ina i foi. Ma o penga te mina o vaenga ia. O la ula whautuanga na inia inisio ainga na walau mai. O la whautuanga. Sile mua lo sa ngole mua. Vidi mkanga luenga leo. Ale o mai koe vidi. O vaenga ia. A whaia ua whale tonu mtanga luenga leo whatino ino lato tuti. Waka unga avesa tau whaitionga foilini. Masa tau whasea. Pe a whai ua lele lei o na whatino ino ngā luenga. Ia o le si vaenga olo i de vei te mirani. Ia e reo te pomare le fo inga kūre siru molo e whamsinonga. O ngā so anga fo i leo. Whaatuputupula ia lava ia sawaina o li matamaita i mtanga luenga leo. E leo tupu ia so uma, e leo tupu whapea i taimi uma, ia ala mako wakiki. Ia manatua le nei tausa. Leo na mau se le soifua se tasi tamaita. Ia ono le taavale, ia lea fa una molia se tasi oli i dea sa tula i le whamsinonga. Peo anga ngei e rena kuureri i le whamsinonga. I le maliu o Sergeant Flynn. Ese fuluna. O le tau mawhailea e whaona manu ai se tasi oli i o li e potamaita i mtanga luenga leo. Kam whailea so al kaapati. Ia ahe ese i marina sa vea. Mal whaafonga le tunu.
o lo to tele lava ia li mata mata i on tanga lo ngale lo tamu fai ia le tunu e fa o lima i pe a o te fa tino ina ngalo ia e lua i kula kakalo ngoa isa bea a fai wa ele fia ona ele o sa o le fa tino ina o le ngalo ai la toni fa mo mole fa ngale le ia skipu po vaenga te tauna abela fa sia ai a we te fa o lima i war kai me ke fa o lima i o ele la ku fam singo ma de ku o mo na winga la mai tau le swafa fesili le swafa fesili le numero le ta un tanga luenga le QID o le numero nai lo le ye tanga tali tala no le ye o fenga nga luenga ane fi fa longo fai lo fa sia ai a we ke fa o lima ye la kongi ele ngata i leo o fo mai fu le ambulance ia po ila to for correction officers po na use of me to fa fin fo le lo fai to securities o we ki fa o di masisi a o ka fo le ku to fu o ka va le awa awa fe ke ngo fo kongi pa o ngasi ia pa la fo tu nga avela fa sia i a wala te tona fa ngain o we te fa o lima a wai no la sai tia e malo kaina o tanga lo ngale ma moli o le famsino o no vaenga ia a lo vai pe e te mine nei le fa tu pula ia la to o lo tau mo fai e fa o ia manua pe fa sa wa fo e mita mata i un tanga lo ngale lo e se fo ia ambulance fo ma e manga kwa sabe o la fa fenga o akulka ko ambulance to lo fa fonga le tunu e avele so sani mo se solo ai ngolo manua po o ia se ngasi pe afa yo ngakam fai e fa o ri mai ele mfai wa o vaenga nei ai akulo mtanga lo ngala ambulance fa ko la makir soifu me i loko kuma yo fa kari mtanga lo ngala lo e o foi na yuso mtu fa fina mtanga lo o le tinemu o foi mai ao le tunu o fa tu anga fa mo mole tu uleva no ye la to fa tino le ngala a fai wa malia fe no fina ngalo fa skai a fai le malia lo fina ngalo il fa tino ino le ngalo so se si la la toni a velo fa sia ia ona vai ngana o si vai ngana o matu o kikiro i de vai so nei ia ole nga o ia ia ele ma fai nem fai o a vai wa lava tu lo sa mo mal fa fa a fai wa lava fa la wa ka singa o i wo fia ai lo ai a fai la ala ngo ia puso fala o fast food fala ai siria ko nga te fa penga ai ngo ia so so umba wo se fu wa fala o ia so umba ia mana tua o lo tele me pu e ata tele o fale o lo tele mo pu e ata vo ile le tonu taulanga fa ata o lo wala ku fa fie ke ngo lai pu e lo wa kam fa sala e alu e tata o supermarket ki se fa mo moli ko kongi lo fa ka a weke wa kua e sai fa fo pe ya o lo fale o lo ma lau koloni ya le na lo kua kala pepper chips was va so le ma ai pepper chips o manga nge so si bu fo ye ha ki al pepa e te tau na te tung wana go i bera o la fa utonga le tunu fa mo mole fai fo i ma se lofa o wa o tamari i fo i o tatu o tunu wa lo fo i ma fa na o tatu o tunu leo lo fenga luenga i fale o loa ia ma leo fo lo fenga luenga o leo fai tito ai leo lo la kufa nga i ke o poki se skula ki tulo ia va tu fa malo i se tu fa fine wa so la va se tafore nei atunu umare nei la ngolo la to fai elenga luenga o le security ia po tatu lo fai to ia vai lu sa nga le mo e mo lo ai nga malo fo nga lu nei ia fai ngora ni va eso o le va tu nei fa malo tu fo lo fa fonga mai ia David Afamasanga ya papena fo i le fiunga ya Afamasanga ata frost o le sunga ya se yuli te banga Billy kunwa yu o le li o li zera la vea o la tu umane o lo o ngā lue i nei ngā lue ngā mara tō tele i o tātu tama whāna o lo ngā lue a vatul wha malo ono lo tō o wa la fo yo fo natu wa le fo nata e o lo fo o fatu o la tu ola e pui ai me to tino mo me ta ua ya awa ye te mi na tu poi fo fa la ve ma li o skula ti i ne ya me o tangata le ya o ia ma le poi
Ia pe wala me la le a watu la mana tua no fanga i o paka e le tau na tau mawhaila ava malosi Sauli, pena. sauli. O la e tua ia mre saini na. Ai watu la na inisi o meo skula team o meo pena. Ia e whatu ia e le tau na inu ina ma o whao tota ai fo le no fanga. Oi ai o maili ia le o ngā kau ka pingi i skula ki ia le la whatu ai. Ta ua tele la wha O le si skula ki re reidi mari. Ngā kongu. Ke we se. O te vera fa masaka le tau Savia. Ia. O le alo le Samoa le sa ta alo mon Samoa pere. Le ai, ese le Okay. le sa ta alo le fo ele au net polo. Wala no tau ia le uso ia te vera fa masanga. O le si le alo le tunu le sa fai ma ve fu tato malo I whaanga tamo la kapi. I te to fitu. Le malanga I le aso sane I kolisi leo leo. Le woman so enga ma le la mata lo tato kolisi ia. E foi nei tu la le fiafi famania to I le ia o nga foi la fenga me le so ia te vera masang le femalanga tu la sa o le so le lo o fenga luenga foi I basic security ka ko fa famsino ia fai foi la fa fonga me ngi si o so ma tu fa fino lo le nga no skulaki se o me kai mi fa ka ai e va tu fa mano ye la to lo fia nga wenga nei a walu pomonia mana tu la sa ve o usa matu fa fine ia lo o fia nga lunga lo faitoa e yele langona ele ma faiuna la to a ta fia ni se la to fo e fia ni se so nga tu la fon ai mana tu fo e ye vai nga tu la fon no ila lo vai nga fa su ma va o tu la fono so nga tu la fono a fitse la no sumartas e ia la to le maru si anga fa tu la fono la to te fai e se nga yoina e pui ai la tu sa nga le mu ma le sa nga le mu le la tele pe a failia o ia la tu talitonunga la makia tala fa te ita nga yere ka nga kalengo va inga ka nga kongia e si o skulati po o tanta fenga luenga ile fala peise fala fu fala ai tu lo mana tu a fa ingi va nga fa pe a o fi fe ko ya la kan fa ka ka le fa o le manu o ya te oi il lalo la vol va nga le pe no ta o me fa ne fa ye singa yoinga e ta mo fa ye pui ai o man lo te a fa ya per me fa nga kong ya o fala ya ku ya a fa ya o fi fe ko ala sau kau ai mai ia o apa eleng kongi mai o kamako wa fi wa fa se fautuanga fa ia se ide o la sawa e ia de vai nga te o tu la fon no pui ai momu wa ai momu lo sa ngale mu ma sa ngale mu o la tele ai tele I fa tino ina le nga yo e se ta wo vai nga le ta wo le na o lo fa fonga bai da yo ta tu so mo tu fa fino lo na tu fa tino ina le nga wenga ia e nga te lo tu saunga le mu ia fa pena fo saunga le mu o isi tangata o lei au tafa o to ia ma fa pena fo I mea tino o le soli tu la fono la valo fa nga ina o se mea e fai ma a upenga a pe kongi fo o le lengi po le fala o le na la vai tu langa e awa a kongi o le fala e kau le I le fala a kau ma le fala e o ka mako sabia ole si vanga le o mai tawina savia le sawaina ma fa o di mo le tunu e ka ko ave pas ia o titilo lava I tato no fa ne yo pas o to tele tamali I tato o tunu o fainga ngai o lava fa tuanga I la to si fa mon moli uska I fa ko ngora pas awala ga le se company la pas ma si pasifo I va tu lo sunga maluma ele lady ma io ah si ora wa ve taxi me wa ku me upa ma me o taxi so sola ele con ia pas ia kuli lo mo la taxi ole va nga le ka ke pole o nga wa avea le tam fa I la to ne fe silingi pasis ma va nga wala makier sa ngoremo se fa mon mole a fa ile so passe se karo sanga fa le dei era lo fia ka maro ai lo manga ke wa kwa era con o passivo le no ma se tongi o lo passe se le ai e ta wono sta ia tu la fo no la to nei o la fo tuanga fo I la to lo fa fo ina ta to passi taxi makako upa
va ia lu sang le mu ave lo fa mo o le mea fai lau vaenga nda a tumanua o le kāle pese foi le a kōwhanga meki pokilo poki mai kua tui mai kua o le fautuanga la vai vai sang le mu vai sang le mu o le sivaenga sa vea ia sa wanga tu no tata wainga ia e kaua nga vai fa le va o matua ma fana le o le sivaenga vai mar fa nono o lo yeni si o fana ua afia i sori ngā tū la fono ona o mafutanga i lunga o penga te whailangi mai la tū. O le iere mga kurka makiki rei kiki. Ai o kurko inga por kāka makua. Whaamona mole mātua vai whaile e tātou penga te whailangi po o no whanga leo o lo o ili whanau. Walango i le sino whanga leo lo o whaatino ina i sori ngā tū la fono mātanga i la tū nei. I alo ma whanau. I ho o futangata mātua o le tunu. Manatua. A lua whelo i masita mai tai tulou le whaafonga la tunu sa vea o la o whaonga ina i a li i fo i le nefiafi a whai o la lua whelo i masita mai tai i lunga le upenga ta whailangi ia e ere keimi e whisiri merka mai ka i vule le e te whai atua nisi o winga i le talawhia ngai ia ma u lava langona ma le whakewisiana ma winga matanga o le keimi e ke whakingo inga i e tūlanga na ai pu e ina i lātou e ki koe fiu ke koe wala amu pe koe ka ofi a walu lungo lo penga te whailangi ia o te manu solo lungo ioi o le sina vaenga o le sotu la fono lo fer te minne i sabea e umalona whaatino vaenga ia i la toi lungo o penga te whailangi whai mailo ia ke oe a le kongi a mare whaaf blackmail ioi blackmail a le tongi a mare whaaf o la aku ulo waka i lunga i o lo o a fia i a li i matamaita o lo o a fia e fo i manisi o tangata mātutu a mesi o whanau o lo whautuanga i le tauna whaia le vaenga mua e kele o māsangi le tangata le o lunga o lo penga te whailangi lua e le unga tasi mo tātou tantununga whaakewisiano ia tū fo i malanga i whanua e le tauna whaia ia vaenga lona tōru o whea me iau kupe ko kongi o e te le i o le afianga o le vaenga lea o na wa yei nisi o le wailunga wailoe o lātou wainga lua wa yei nisi o lātou tau whai e pūlo o lātou soifua o na wailea ka ngā fwile le ua matamuni ma ua maa kuranga le wa yei ai o le vaenga mua sila mua po o sa o le vaenga le e te whaatinoina ma le vaenga le o lo mana o maritangata le e te whaatinoina ai kiri i whaia o le isi vaenga e ki kalangoa o le si vaenga no sa te mine rupenga whaine ma koe kanga ka mo i ana ki rukalangoa ale robot le ioi ona o le tele wa tupu tele le mana ma whaluna pōnei wa whapea o skanga ka mo ia o le si foi vaenga ia la nui o le e whaia i le tūlanga i te sile fiele o se tūlanga le li ia ma le ofo i lunga o nei apps ma mea whapena e whato sina mai ma pe e tau anau mai o e te alwatu ioi e whaise tau tala po ia whapena ia ma me ore au tau whaabalea i lunga o sa o le i lunga o le apio whaulinga ma se a fia su eska mai kai po seri vai farsa sa vea nga tonua vai farsa vai skanga alo ka na vili mai a o lo e fai akusi a palai o ni me au ka fai sau kusi a palai o le vaenga le e ser ka ua o le lua whaafisanga i malatangata i fōlinga ma lua kalangoa ngai lo kalangoa lunga lo penga te whailangi o nei tele i o vaenga i ono a fia i o le vaenga lea mai e le ma foi ona toe ave se i lalo le na oi pe tango e foi le osi po le ale to nga meta pe ese le a mau i lunga ina pa wala fautuanga vilin tanga luenga leo pe a feu tupu vaenga lea o nei e vaenga i mawhai tanga luenga leo o na tāpunia i accounts nei o na itoia ia e riskei e o kun kanga lunga leo kwai ia o le si vaenga e fai mai sia ku e ku ingei mangi usila ia e ku waile lua ku fuile le so ta inga mai sia tunu la walu wa silisila i ai e ile si vaenga le tumun va le scam le masan fai mai ia tangata i te a wanga o ele i fai mai e tangata i te ai e tangata la tau te whapea atu ia o lo ingoa lea o mau o lo ingoa e iai se vaenga tupe
o lena manu malo Ia, i se tauvanga po se mea whapena. Ia pe fies furu afe. Ai mana o mia la oi. E verify mai lo ingoa. Ia malafo mai la ia leo le lima se lauta la. E mwhai ona process atu le tupe lea. Sa vea? Tele tangata o la vivene mele. Wa iai tangata o le tātou tunu ua la vivea i le vaenga lea. Wa iai ni se lātou mātou tala noa. Wa ho le hungus furu afe. Le wālo ai. E fika whāne mawhau i Samoa i tūlanga whapea. A tātou tira le company le whaia tātou po ngisi o le loto i nei New Zealand. I le whapea ke maro lo whapea mai le i le loto. Sa vea masiki e limas furu afe le ulua malo ai. A mai mua se li mawhea whaavaku le ai. E hofu i le TAP e le kupu lea vaenga. A whaia e yeise vaenga whapea ua vaenga mua. E ke whisiri au ia oi. Sa o walu se kauwanga. Sa ku uro wingoa i se sei. A whaia ke si la fia tele i whaia kulanga de. O lan mea la ke ia u moro malo e kiri kauwa. Mua o i nawa tauna e si la fia wha se lua. A whai mai ia ki oe tongi mu mok se kupe whakakala mai. E le ai se company po se whai po ngesi po se si lava whala po tonga i ke malo. Ai manga e kongir kupe e la fo mai ki oi. Le tupe tele. O lan mea ule mwhaina tala i fuse mea ole na tupe tele process na la fo mai dea. A whainga e malo le limas furu afe. A le ufai mai ape pero vea kua uongos furu afe ala kupe. Koe fesili o ia te oi. Sorry, yo whengi mea limas furu afe ale wanga uongos furu afe. E ta tau ona e whaasota i almtanga luenga leo. E mai se lava ta maam tina maati tua fu ele o le le ngangana. Po o yefu inisio mo ngase fu le wa mata ona ngalo vaing. O la ufautua nga whamon Aua e te tali i la tau nei. Ai wat tauna longo mtanga luenga leo e ave lau whaasea ave mana ripuki. Ai sisa ile mtanga luenga leo pe kape. O le si vaing. O to tele ni se la tau nei kalangoa mai. Kalangoa mai lungo o tātou tics por kako imeri. Ai le se talanoanga i lungo o telefoni pe whaafsanga. O la whautuanga tātou tunu whaamona mole. A whaia ke maua se walau whape, e sa o lea walau. Whesili mua mtanga luenga leo, pe o sa o lea vaenga, o te whaaftai le malu lea tunu lo walau mai, o sa o ea lea vaenga, o watu o telu lea tunu lo walau mai, o lea ke kari iei, o li poki mkanga luenga leo watu tau whaasere me lea. Ai se a, tele le afu, tele le tinga aina sa alu le whaatupuina o tupene. A le la mingi uma o ngora kau whaase taulona matala le tātou tinu. Ai a whai o seisi o lo a inga, ngai ke si la fia sa vea, ai vidi me whaase oi. A wore o lo di markama. Whakonga vidi mtanga ruenga leo le. O walo pu mori sa vea. O lo iai lava o tātou ai. Koe oki a kākou, Koe whaase a risi o lo na winga. E te tauna e lipotia e mtanga ruenga leo. Ina ia whai e se full whawhitauti. Malo whaftai pia o nisi o loa inga leo o whatalo whamai o Sonia Ribbon Mariner Sue whamai hello Uncle Siki hi niece lo mori te lo whaisio niece no whai wis o lo whatalo whaftai mai le tā ua o Neipor Kalambe whangu ai mo oe mo le tūla whono ina ia manino malmalama Ia ola fia ola saunga le mu pui oe ia te oe. Ia whapena whauna pui i le saunga le mu o isi o tātou uso a tangata. Nai minuto lo te toi o le tāpura Kalambe, toi whaamanatu i a Samoa, mai la tau sa ieila u tau seminar. Ia le tātou test i le aso tai au le suenga. Ia whapea mo le fitness test. I Mount Smart Stadium, mal whaaloalo i lau. Whaatai sa vea, mo tātou tunu o lo fia atu tai au, o le fitu tai au, o ke iei o sa vea, e tauna ia tāpena pena vo, le maseda api le tātou venue le la whai le tātou whelo inga tai au. Tai au i le asa tōna i mai le afo le fitu le tai au, a mata ona whai a tātou le stala. E le ngona man manato le amataina le tato so i le valu ke le kiki le valu fu i la to no watu o le afai le tato so tusi i la so tai au i ona fai i le tato fitness sport tato tamo inga tai au Mount Smart Stadium mai le afo le fitu
o Rock Street i o ne hanga ia i la ulo fautuanga sa via allowed pe pa ise kai mi walanga se vaenga o le tolu le fai tula Ia. e whakamo e o mai por kalame matali e nisi o mana o ngol tātou tunu ia e anango le pēno whai le tunu vai po le sfurulu anga e kasi la kam fai o i kam fai fa pupu pe a fa pele e fai si to telo tātou tunu fai e te fia ia ke fia maka fo ila mo mitinga e tono mtanga luenga leo a fia mai su mai la so ata tato felo yai mai la for fitu lu tai au sauni sau ta pena ila so ata au le ngata i se vai tau mafa Fai lau so wisi. fai sau misi ia pere oi le ke re ne mga misa langa nge ke o e se la ke ni komo fai le so breakfast in tai au Ele se fai ngā mea ai le on me le la fai kai. fai fa maruru aku le tato tu ele ska ko barbecue kai au ele se barbecue a kong wo yo fai barbecue ala fio nga ngalu ti mana mo ka ko pa la nga i mai kai au ai mo le so sani mo o tai man tu se ve tato numero masani just si pe a fai o ye se va en o lo tu pulu te me ne pos fa la fa fo sei e te fia tala no ai mali poti am tanga luenga le fa la velave ye sa vea o lo la matia ele so i fua o le saunga le mua le atu nukma me tō tino fa la fa fo sei tasi o limo o le tātou numero le te wala awa mtanga luenga le lo telefoni pe te whaia fo ilunga le upenga te whailangi pe a whai le te fia li potina mtanga luenga le nisi o vaenga ai le o se fa la fa fo sei o lo tasi o valu Faiva ba wole so sani mo i laula vanga na fa mamala ma vai ngor tu la fona tele o mal mala mai pe te fia si la fia ia ai Talofa. Wa o mele. ia Le fa tina ia ana. tu le tu e le tatu tunu u le weekend e mai sena yo wainga o lo fa funga ma mai mo mari tatu por kalame ia ma wole tatu tunu ma na yo wainga ia se weekend fia ma se weekend manuia le lo fo le tua ia jamatu e kale sias fitu so la va se tafora ia tunu ma nei kelope ia mawe e tau se sapati fia ma sapati manuia le lofo le tua na yo wa ingo lo uftia ia pungi sa on malanga maniu maleoti a me se foi le lo tatu tunu fa mai se le tua i te mi faingata ma wo file mu yo to finangalo mo to loto ia au tatu tapena fa ma ve atu tatu ingo wa mi maniu maleoti fa te se ve i la ufiunga de nei tula la fiafi mo tatu por kalame Samoa fa mangalo le atali pe fa we se upo le tau tamari la fa fonga a oseanga foi o le tau tamari la silsila nei e fiafi poto ara tau tai ai se sila na ti am familia le tua molo to soi fu la le lei okay lo asa vea Ia. ai lunga ska por kalame verso fo Talo. o no ti to fo i me Wellington e le asa faraile Ia. fa ka u le va le fa ia ke minga le fa ma ka por kalame ia familia foi le tu finga malo longa la ufionga ma le ainga ia tato to e felo i lisia tato por kalame le lo fo le tua soi fu mi manuel Ia, malo, saundoa whaalwalo, whaafonga fōi ma tā puai mai ia le tā tunu. I le telo ma tā upu tā ua tā te. Tau ma whai pe whangu ai, ia ma whaamanatu le tunu. Anga leile tua i fuafuanga. Le fōi e whanongolongo atu olo e nofo ai olo. Awar se whainga malanga pupu ila lo mua Wellingtone. Lo whātu i o tātu ainga. Pui fōi i le whitaloloa i lungo ala tele. Ya, mo le malo stato e fedo i le vai so fo ya e fa so i fo ia mo te nei Tanrua. O le vainga o so singa se pe amana o mia. E fa tino e fo i matui pui o le fana witi. O tui pui le ko witi se fluiva mo i la tau e fulon tau sanga malunga atu. Fa pe matui pui o le flu. Ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu. Mo so no e fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele i taftafane o McDonald. Aman rewa e taftafane o le faletusi po le public library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le fitua o lele ma le fituta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i maangele e iai whai
whaia o ngale stala mawhaia o ngalango-lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, aua lai te whaatuai. Ai lesi tala nei lo alo walo. Kala au mai i le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talo falawa o tala mea tunu mamao ma le Pasifika mo le nei aso whareile. Mo moatu le tala mai Europa o le tupu ma le masiofo sa lesa makamila o le awhai malanga i Italia ma le Vaticano i le masino a Perila ia whailo i atuai le tamapa ia po pe Francisi au whianga iei le Kalesia Katoliko ma le whainonga ina luna Iupilifa pitoa i le tausanga nei. O le awa i whaatasiai le tupu malana masiofo ma le whaitau miliona o tangata o sauni e anga i atu ia sauni nga whaamanatu whaatawa i le soifua whaamangalo ma le toi whaalelea o so tanga. A o iei le la malanga leo le a awa iei fo inisio la wala ulia i Roma ma Ravenna i le tu i mātua le tunuu. O le whaarua i leo na whairua i atu ta mapa i e nisui o le ai ngā tupu na whairua i mua ma Queen Elisabetta le lua ma le Duke of Edinburgh i le Vaticano i le lua afe se furu ma le wha. I Afrika, wa lata i le tolu afe tangata ua whasi o tia ina ua whaoa i le rebels le a ai o Congo pe o na whaeroa e malo au whatasi. O Vivian Van de Perry o le sui whaauru o malo au whatasi i le whaetule o Afrika ma ua ia whaeiloa i le CNN e o mai i le asora nafi pe lua afe tino maririu ua o ina mai tu ua wala ma le iwa se lau i whale maliu ma whale mai ai le tau mate whaatupla ia pea lea numera. Whai mai le malo o lo o whaabo pea whita winga i le tu i saute le isi tu malo o Kivu o le Democratic Republic of Congo e au whiaitanga te siria ma le se lau miliona ma e tele tau sanga o whaia i pea bevesi e mafua i ele ma whanua ma minerale i ona lau ele. I Amerika, wa sainia nei foi se polo inga le presidente o Amerika Donald Trump wa whaasa ai le International Criminal Court le ICC ma tua iai i le whaiau ni ngāio inga e le whaatu la whanoina ma le aise whaavae ma ua whaasanga sa o mai i a Amerika ma ana paanga wa wala lata. O le whaiau lea ngāio inga wa tu inai foi mania i inga tau visa ma tūlanga tau tupe mō tangata tai tōtasi mō lātou a inga. Wa sainia Trump le polo inga au i ere tai o Israelu i Amerika a wa le masino Novemba na tenei na tu inai le ICC se polo inga e po e nai Netanyahu o no tua inga whaasanga i ateia ma sori ngā tū la fono i kasa leo lo te e malusi iai Israelu. Ma le talamulimuli, mai le atukuki, wa wha mamulu e le atukuki lana whinau, mō sa lātou lava tūs palau, ina ua mai atala noanga sa whaia, wha maoni atu ai i a New Zealand, o le ale a vea le atulanga e alia einia a whianga, ina la mafutanga. O se whaatala noanga le pāremi o le atukuki o Mark Brown, i lunga o le Cook Island News, wa tā uai wa whata atia ese le mata upu le tūs palau, o se tasi o mata upu sa fuafua i le atunu, e whaelo ngai le ono se pulu o tausanga, o pule e pēr le atukuki o na tangata. O isi di poti pe o na tā ua le Radio New Zealand, o whaelo ai e suia e New Zealand le whaaturangana, o tūspolau mō tangata le atukuki, pe a whai e whaawau pēr, o no lātou whinau mō sa lātou lava tūspolau. Tala mai i le Pasifika lava, e tō tolu tamata alo e iei tupuanga ma le Pasifika o le a awai le Super Bowl i New Orleans i le amatanga o le Basfou. O le awa le Kansas City Chiefs, le olo o Siampini, ma olo o ta alo ai Juju Smith-Schuster po John Schuster, ma le li o Kingsley Suamataia, ma o le au a Philadelphia. I le Eagles, olo o ta alo mai ai Jordan Mailata, o i lato umau alo Samoa ma o awia, o le ata alo le finals, le o sanuai mai lata le Radio New Zealand, o sa hauni le na awe lui mo le lona lua i le o taimi le Siampini mai le Chiefs. Ia o tala na le Radio Samoa, mai le Pasifika, whapena fo i mātunu e mamao, mo le nei fo i vaiaso se ia viatu le nā vaiaso mua, tau na ia manuia te leu fuafuanga le whai unga le vaiaso,
whaasoifua ia. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa ono. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Lá o Filipe
ole na o siu fonga ba tungo fie ole sunga de ti akono ia po ole sunga fo ia panga balia yopu fai valu masio na hafa fine le tamai tai o Jennifer momoli e tuai alo faanga mo onga lelei ina ua tawalunga fo ia le talanoanga ia mo le pole kalambe malona fa poponga o oe ma le tula fono ia ma le sunga lelei malu le malo le li satini i le sunga a tumanu vau siki a siu ia really le whainga malanga le laumua e Wellington i le whaiungo le vaiaso ia whapena fo i ona tapo i atu ia ma pui le tua i le whainga malanga o ne ia whea se tua lela ia ma tāua i fo i o leu te wawa ia tuete lea i la tau lo whamna tuina o la tau wasoifua i le so ia aere o whaia se tātou pora kalame o whamrianga o wasoifua whamri atu le tua ia tau tau umo le malu mawalunga o le atunu umai tamam tina mātua si i o le whana uiti o e o lo o whamna tuina o la tau waso soifua i le so ai o le whamrianga whapitole nei goes out i whamna tuina o le iwa se furu ma le wha o tausanga o le fionga ia uncle le malu Williamu Nansen. Ia, manuia tele di le whamna tuina o le aso soifua o le fionga le swafa le malu o ato le iwa se furu ma le wha tausanga o le soifua le so. Ia, iai manisi ta manisi tina mātua o lo whamna tuina o la ato wa soifua. Ia moli atu o lo whaanga me whamnianga. Mai ali a tau sa vea ma le tātou por Columbia le nganga i fo Faiva. Ai maise o le whamriang whapitoa le nā mo Uncle le Malu Williamu Nansen, who turns 94 years old today. Alo whaanga namba whamrianga mai i le uso ia awha Godinet ma le ainga ma le whanau. Yeah. Ma eu nei tausanga e tele ua lofa maanga le lei le tua i le nei fo i tamali. Malona soifua au auna, tautua, ngalue, le ngata i le ainga, ia whapena fo i o le tausinga o le kalesia. Ia mare ai tau malele o le tautua atu i atunu i fafu. Ia, really le wa soifua i lau fionga le swafa le malu. Ia, mawha popo i le tua nis tausanga stele. Ia, e pe na moli e tuelo whaanga mai i le uso ia afa Godinet, male fo le tua, male no whāno, male a ingari. Whatalo whailunga le tātou api o Fōlinga. Facebook page, male YouTube channel, please share our program. Whaafitai a Mosa, Kafa Schuster, ia whapena fōi o Avani Patel, Leilani Fetu Burgess, Amelia Whaamoana, le whailau tusi o le tātou Autustus ia whapea fo i al tamaitai o Sonia, Ribbon Mariner Sue, po su, o le inosia fatumiti talo fa lava malole soifua manuia, after i tu fo i le mafuta mai, o Moana Tom, whemai ko ilunga le akoi, Moana Tom, ia whapea fo'i ia le tamaitai asenati i te lea. Wha malolo soifua manuia, alo sina, ia mautou malawa olo ilunga o le api o Fōlinga. Ia ma le tātou live stream i le nei fo'i au auli. Patalofa whapitoa, ma moli atu fo'i alo whaanga mo le tātou tina, anti whaalave poe la ulu afa masanga. Ia whapea fo'i tua file ia Yvonne, male a inga i Kahuku Bay i la ie ma Hawaii. Ma lule soifua manuia whaftai fo i le mafuta mai i le au ranga ma le tautua le siu whonga o Samoa. Ma tautia mea sa tupu i le asona na fifa pena fo i le so. Ia e maise lava o le whaatalanoanga lea na whaatalanoa ai le tamaitai pāle mia. Manisi o le vasenga o le autu stala. Sa au vava ai atu ai wa si ia le tali fo ia le fionga le sawhapito. Ina ua fesiligi e pio sioa. Po le ala le stasi fo utustala. Po le ala le mea le awhai le malo le taimi le nei umtua male pelepe.
Ai ele sa unuanga ala sa whaapito ma le fionga le tamaitai paramia lea na sa umua le ba. Whaapea e iai le mali lienga i lo lātou vā o lona winga o le komisi lea o ngā luenga wha le pale mene. Na tala noa ina i le mata upu lea e ui ina e lei wha leo ina. Ai o lea o iai le langolango e wha au au lona tofi pare mia. Ma tai pea le whainga malo lai titi lana whainu mera. Po le minority government e wha au au ngā ruenga al malo. Ai pitai. O lea o tali manino fo le sunga lauli al mari atoa. I le lātou fo i press conference an le lai le tau. E le i tupu mua mua se mea wha pea. I Samoa. Ai sa o le. E le tupu fo i se atunu o New Zealand ma Australia. Awa o le teimi lava. E tu lai mai ai le lai titi o se whainu mera. O se malo o lo tu malo. O le teimi fo i le nā. E whata ape e le palemene. Mau e toi whaiwhai ngā panota. Awa e le se tu la whono whaavae. O iai te tonu le malo si angalea. E tai e pea ni tangata e to la iti i te tonu le palemene. So there has never been a minority government before in Samoa. And if that happens here in New Zealand and also across the Tasman in Australia, the parliament will be dissolved for the new elections. Yeah. O le mataupu au tū leo o tilo atu nei iai. O le aunga atoa o le press conference lea na whai nei. O le wala au, ile tamaitai, sao whaapito, male pale mia o Samoa. Fia me, nau fionga le tamaitai, malolo, whamawai, mai le tofinga o le pale mia. Awa o le waainga lea o le ua tilo atu i eitangata. O ua tilo atu fo i ai isi mano i fafo lea tātou te whaipaanga. Ma mamori atu ai whaamurianga tau se leni. Ma isi feso soani e whaatino ai atina e a Samoa. So these countries are sponsored countries and they are our partners in terms of grants, monetary gifts. And now they're looking at what is to be shameful to support a minority government at this point. Olono winga. Ele o ta oto le lei se tu lango tonu le tātou whainga malo. O le loto te tele lava le sunga lauli mula nātou fo i vaenga. O ia i lātou le whainu mera. Se tasi o navatau o lea na whaali nei le taiao. O le tō whā lea a le vaenga whai e luas fulu. Lātou te toe whailoa i Malaysi vaenga e to oiva lea o lo o i le vaenga fia me. E toi fo i mai. Ona o i lātou o sui alo ia o i tu ma lo na si i lima i le whaatua tua i le atua Samoa o tasi. E le mwhai fo i la ona whina watu le fionga i le teitai o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi. E toe o e whai se isi whai ngā pānota. Pe o le talepe fo i o le malo o lo tu e ui ina o lo o vale whangatia. So Lauri says, there is no plan. Le ai se manatu o iai lātou te fia. Whaata ape le pale mene. Ma o e toi whaia se whai ngā pānota. Lata mai po se whainga pānota
vave, snap election before the actual general election set for April 2026. Aisea, awa fo I matua ti e lungo tu mwai o ulu o tangata lau tele o le atunu. O le 4 miliona tana. E wha tupe ma wha tino ai nei mea o whainga palota. Po palota wha tope. Po le a lava tu ai ngā palota la iti. Se o le palota tele a le atunu. O whea au mai e tupe. E sau I tangata. Taxpayers' money. A le mea moni la e tau na whai pei o na sao no ale. Vena ale. Le ngoa matua. Le to o whaneata. Wha. Fia me. Ua ta tau ona e whaia le mea tonu, ma le sao, ma le wha maoni. Ma lia maia. Wha se e tuangalu. O tele ngā ruenga le leiwa e whaia. Mawa e fo I le tulanga tai sa e tula I mai ai I lea whātau sanga wa tuana I atu. A o le ua manatu. Ua le toi whātua tua ina lau a fionga le tumai tai sa o whapito. Mai le o le tūlanga fo I le o le whawai o lo ta oto I upu whai o Samoa. O le tai e se vaenga to I titi o le mauta whono ma le pāle mene o Samoa. Le ala fo I le nā, o le ana ave il whaftai ale sunga lauli an mali toa I le fionga, I le whongftalai. Le ala utango e whaamatala uma a toa toa le press conference lea. Le nganga a toa se I oa I lalo. To the meltdown of what exactly was been said and the whole thought behind this. O le autu mana matu o launga. Fia me, lau fionga le tumaitai pare mia ma le sa whaapito vai atu o mamalu mau taulangi. Whaamawai. Whaamawai o le mea aloa ia le nā. O le mea le nā le tupu. Wa sila fia le lei e fia me. Le atoanga o le whaamatala ina, ma le whaawinga ina. O le vaenga se lau fast food ma le tasi o le tula whono whaavai o whainga panota. I to tonu o le mauta whono ma le pāle mene na teu wina le lua festival wiva. O le taimi e te savali e se mai ai, pe e te whaamawai, pe tuli foi oe, e le pāti whaawhai na e sauai tonu o le mauta whono ma le pāle mene. Ua le ai lava se o ngā ele e te toi tūai. Ua le ai fo I se pou, o lau pāti whaau le nā, e te toi whaalango I ai. O le mea moni le nā, o le whaamtala ina. A le whasiri o lo tūlai mai. O ai la, e ona ia, le matawha ioi, e whaatino ai, le autu o le se lau fast full maritasi. O anao le fionga le whong of the line. Ma whafo atu o le pāle mene I leisi o nei tū tauangai o le whaamsinonga mawalunga. Lena. I le aila se manatu whapea e tau whaaleanga I o le tamaita I pāle mia. Nā o le tu o lalo leo wa awatu. Sila I le whabai. Ua nā o se malo ai maise I la tōuia. Ai maise le fionga le tumaitai pālemia. Ua tū ai o ia. O le mawhai o na whaalangolango I lumba, le mawhai o na whaalangolango I tua. Ma ua le aifo I se mea e ono tū ai. Ma malutia ai. O
O lo saunoa le tamaita i pale mia. O lo o iai le tu la fono le pale mene. O lo o pui pui ai o ia ma pui pui ai le whainga malo. Ale mea moni. A whamatala. If that article in section 141 is interpreted and expressed and defined and applied, ona I loa lea o le tali o le mea le nā. Nā la le mea o tua i una ave loa le whiunga. I le whonga whtalai le mata upu. E si pela mai ma wha winga mai e le wha msinonga māwalunga. Wa uma ona pasia i tonu al parlemene. Ma ua wha mawina fo i le wha vai. E pui pui e le wha msinonga. Le o whai mai le sunga lauli. Na te le avea sa mata upu i le wha msinonga. Le watu iai. Le whai talia ma le ai at tau. E whai ai le mea moni ma le wha maoni. It's to step aside. Nea fo i wa sao no tu lepa. O le a o e mumboli le mata upu le i le whamsinonga. Wa a o tau sila Samoa. Tasi lava le aunga o lo i le mafo fau ma le manatu o tui le epa ma lana vaenga le chapipi. Se i malepe ma whata ape ai o e toi whai le whainga palota. A snap election or even the early election, the general public election. O le agenda a toa le nā. Po o mafau whaunga a toa nā, ma moonga, ma moe mitinga atu lepa. Ia vave ona toe o i tua. E whai le whainga pānota. A o le mea moni, o lea lava e lava le whai numera. E whaatu ai le mano. O lava le whai numera. E whaatu ai le mano. Tal tonu lauli i le lua se fulu lea o ia te ia. Ma leisi to a iwa, le a to a ia le to a sfulu ma le lima o lo tutu o ia fia me. O lo o ia i lo lato la ngona. E tutu o tu foi. E tu sa meme. Ma e tatau na to e foi mai i le pati o le to ala whanau wha au tama na ma fu ai. O na o mai i to tonu o le pale mene o Samoa. No mail party. The whole essence of this amendment to the Constitution, 2019 Electoral Act, is to cement and consolidate the commitment that you have to your original party that allowed you to enter parliament. O maua mai le tala le nā. Mafuanga le nā le te unga le tula fono o whainga panota lua fesfuma reiva. Ina ia wha mausali ai ma wha tu mawina lo talitonunga ma lo wha tu tuanga. I lo tamā ma lo tina na maia oi tonu al paremene o le pati whauwhai. A tuli lola o e pe whaatea, o e pe te savali e se lava, ma kolosi il folope e te tūtūta i tō tasi, wa le mawhai i le tūlafon. Wa le mawhai loa i le tūlafon o na pui pui oe. Spela mai, ma whao ngā mai, whao winga mai i le tūlafon o, i lona vaenga se lau whaasfua tasi. Sorry wefa. E toe yo e whai le whainga palota. Na oi la tau ia. A reisi tō iwa a toi fo i mai, mo ai le luas fulmariwa. Ona ngā i lola ia lea. E toi pou le malo. Awale mea moni a lea la tula i mai nei. These are the scenarios I gave you earlier. Ever since this political turmoil and political chaos and crisis came about in the first space.
tau whai atu, sinaro sineo la autou sinsila iai. A whai o ese fia me, manisi, tupu le whaale vilavi. Ma le whaale vilavi e tupu mai. E o la vai whai ngā panota, pe o fo il wha msinonga. Ai wala au loa le fionga le amalu le malo. E sau e whae e, le tofi pa le mia, i le ao la uli al mali toa. De fo ua umana ta pena la uli, ua umana ta tofi ana minsta. Le au ngā toa le nā, le tala noanga le na whai an le la. A leo te whai atu, ma wha manino, ma wha malmalamba i le tunu. Whatasi ai ma o fo i langona ma le malmalamba i le tulafono. Ina ia a toa ai, tino le tama, i le malmalamba o le tunu. Tala sa o le nau. A whaafonga la iei. O lea lava o lo o whaawau, lava ngā ruenga ia, amata ngā ruenga, ale malo. Ngā ruenga māsani, o le usulu tai au, ma toe sau le tangata whai ngā ruenga. Internal administration carries on as a normal practice every day. But when it comes to Parliament, it is at stationary point. Lala wingo le tala lena, ua tu sa o lava o le toi minoi. Not even passing any legislation or any laws. No winga, ua le o toi pasia malotea se tu la fono e tasi, pe lua. O mea na fola i le atunu i le anavatau, e o mai fai. E o mai lava le teimile nei, o lo o tele ngā ruenga, e te tau o na whaatino le paramene. Hai le mawhai, o le ua toa nei le mea. O sa whaatita inga la, o le ua pei ua nonofo nei tono se pasi. Ai le ai se ave pasi. Le ala foi la le o mau tau, o mai tau atu nei. Ua umi o na toso. Le fono se i au lia le aso luas furuma le 5 o Februari. Fato ato e usu le fono. O ala me ia le atala no ina nei. Le ala o ngā o fono wha apare mene a komiti wha foi. For nothing. But normal practices carries on, the processes carries on. Those are government departments. I fight. Totongi tangata ma mea whapena. But the real duty and responsibilities of Parliament, which is supreme. Nela leise mefi. Tātia le talo le tupe o le pasia o le talo noina. Tātia pili e tolu o le teuteuina o le whavae ma le whaamsinonga ina ia tū ma onti. Ia lua ai whaamsinonga. Lea na talo noina nei. Tongi lea au. Le tasi le miliona poloketi. Ngā ruenga e whai anu a whono whawai. Se sila i Samoa. Whamai le saunoanga lauri. Whia me, a le upu tau tino i aso le nei. A whai e te lofa i le atunu. Ua te tau ona e whamawai. Ona while mū leo Samoa. This is not a political suicide. O le manatu ato lauli. Na pau a leo le fo le mai, o le whawhita au le nei. Fo i mai le to oiva. O whaipule. Leo ua maadidi o le ato e fo i mai. A wana te le tio fo i mai, o te le tio fo i a wala utala le na vatu. O uso umalava lai o matua whawhine, o uso svea, o uso le ataua. Whaipule uma,
O minista uma, e o lava le tumaitai palemia. O tino o le vea, o tino sa vea. Au te le papole iai, o whai unga nā na whaia i lātou. A o lea fo i la walanga la ngai. Ona o le manatu o le sunga lauli. Mātou te le mana o e whaia se meo se snap election, pa o se early election. Lea ngai fōringa mai ai, o mātou tā ngofi pule i o mātou wola. Ma whaaleanga leisi tū ole mālo lava e tasi. So this is not a political suicide. And we won't do it. And that's why. Sau no lauli. Mātou te le o e fua e awele na mata upu i le whamsinonga. O le mea le nā e whiri ai le fionga i le whongwhitelai. O le ua whamali e ina lona mana onga i le amatanga ina ua whaato a usu le whono mua. Ale atu nuu i le tausanga le nei luafe lua lima. Ai a whaifo i ua musu le whongwhitelai. E whaiala na whai unga e tusa male tula whono whawai o whainga panota. Se lau whansu mo le tasi. Ona matala lo leo le awanoa. Ia tula epa ma le hero PP. E o lo lātou e avel whamsinonga. O lana ia te taune nā, ma le lātou sa olutonga le nā. Wha le tula whono, wha le a ia te tau. Ia na maua i lola, ia lea. O le i unga o le mea le nā. Ai wha mai le sunga ia ale. If you may, you should resign. It's a shame, if you may. That's the best resolution ever for Samoan Parliament. Mafsiringia I loa le teimili nei. Where is the Prime Minister's personal integrity? And in doing so, the manner and the dignity will still be shown to her by the people. Awal mele la tula imene. La tātou nofo. La tātou nofo ma whaatalitali ma toso e pēr whapea. Se ia o a whea. A o tātou te tai fōi e maise le fionga le tumai tai. Pāle mea. Leo o sau no laut. O le a o walu. Talia le mea leo e mana o iai. La walua o whailo o whamsinonga. O tele tonu fōi, ele o iai se marusi anga ia la uli e tau ana wai i le fionga le tumaitai pāremia. E whaalava le a moa i tutonu i ma whao ngā le marusi anga wha pāremia, wha teitai o le malo. E wha sawa i la uli. O le tala la uli e te au. I le ono minute whaatau waa na matala noa i le vasun tenei. O le pole. I'm going to court to face the music. Ewa. Ala lina. E tā ua. Le vesili lina. Lau fionga le tumai teik bāre meo whela nai te tūoi nei. E le press conference ma le whilo inga mba. Lau tu stala whapea fōi ia le au whaasala lau I le so. O le sunga lau li le maari atoa. O le sunga ia sa le aula. Wa awao o lo fipo.
o le fionga ia fe pule ai, fai mata sua. Ma le tō whae le ngoa matua. Ia ale vena ale. Sa whaafsa ngai. Ma lau lua fasile whai ma le autu stala ma lau whaasa lau. Lauli says, there is no 3 factions in parliament. Ele o malepe mai aini tu fo ilea o lo tau wala au ai pea isi tu o le lava tu malo. Nau e se senga whalo toi fale o pati whau whai. A o lesi isu lea po o le pongati a toa lea o lo o tu lai mai imal vasili. The issue here is just the leadership within the party. No man fight to finger. Take tai to take phone. Ia fa pena foi le sunga ya laki. No winga o mela lea. E tasi ala utilo mai vai. A fai a sui le fainga malo o le panemia o la oli sui panemia laki la bostele. Ia maisi tō whinga ia o mai o na whātino. Lesi mea matautia ana lela. Ua whaailoa mai e la auli. Ua omana o atu I tū mālo e se furuma le 5 o le HRPP. Te loa matua I wha a li. Malili vau nifo tu le epa. I le tala lea. Ua kami whai ku maro e sfurma le 5 o le HRPP o le asa whawhai tangata I o la tō sui tono le mauta e a ngai le malo. A lau o ane lava le pūlenga mamalu a whai pūle. O I tū malo e se furuma le 5. Masulu o wale o toi nātia. Wa ngai o le headquarters o le whatu tua I le atua Samoa tasi. Wa sulu atu I le sunga lauli al mali atoa. Ma le toa lua se fulu lea o lo iei nei. Wha mole mole. O mātou mai e mori mai. O mātou sui. 15 constituencies that belong to the HRPP have now gone to seek their candidacy for whaatua-tua I le atua Samoa tasi. O tōsi sila I le tele I o mea o ngā ma mea fōu. Leo o whaamatala talatu. Na mapuna e ma whaamaite ane I le whaatalanoanga lea ana lela. Ma le whailo inga matustala. Ai tango la sui. Se furu ma le 5 lea. Sui whai pule. Po sui wa whia tāmu mo oe. A o sui wa momoli mai. E tupu mai o li ima whai pule o pūlenga o ia I tu malo e tō sfurma le 5. E wa suru ma I ala o. Nal manatu. Ia ima seisi e toi fia o il hero pipi. Nai pisa ia tu le epai o ale ta mimilo I foa ia li ima whai pule mo momori. Ia sui mamalu. E mana na o tāmu mo e lalo le fua a le hero pipi. O ia le whatutua I le atua Samoa tasi. Look, how powerful is that? How powerful is that thinking and that maneuvering and the action that has been taken now? E tangata ia. I tū mālo ia e tōs whulmatua 5. A whaila. O le luas furu lea la auli. Ma le to iwa lea o le a fwoi mai I le lātou whono I le asoa tai au. Ma le auli, whai ngō whian li li watu le pati atoa, masui.
Whaatea umale, le sifuru lima. Aia, e le mawhai. Ona o lo ta tala pēr le whai tutoa. Ma ua langona, e le toa iwa lea o lo oi o. Ne musu musunga le anganga. Ua na o lau pāti e whaola ina ai oe. Ta tala le awa noa, tau te toi fo i mai ai tonu. O le pā le a ai ei mamoe, tātou ai vau whaatasi ei. E kakala le pā mamoe. Ngā i mai i ai. Tako kari e fo, which is very smart. Whao popola i ai wha wai lea o le nganga moni le nā. Whase tua ngalu fi me. Sui le whainga malo, nao na wha fo, nao na ave o le tofi pāre mia o ilesi tū. Le to tele ai. Wha wau la ia leo ngā ruenga le malo. Luas fuma le iwa whaipule. Se ia uma lesis fulu masina an whata ape leo le parmene. At least we have served a full term or a full parliamentarian term. 5 years. Ah, yeah. Ona fika loia wha le mawhau. Leo o mua mai. Le tō sfurma lima o I tū mā lo le HRPP mo la tū sui o momori mai le fia tau wā. Lo sfuru iwa lea, male sfurma lima le nā. Matau tia, ua wha sfurma le wha. No fō, o le majority. Pe a wha pe fika ngai le whainga palota. O le lua fe lua sfulma le ono. Ua tele le whai numero. En sau noa i la ia lea. O le sunga lauli an male toa. Ua mātou talia ina. Ua mātou talia ina male nganga fifia male nganga whaftai. Suius fono uma nei na momoli mai e toa sfulma le lima mai I tū pālota mai tū malo pālota o lai se le HRPP le teimi le nei. Amazing, eh? Au ngā fo le mele o tupu. O tātou I loa ai nei. Le matautia o le whaatele ina o I lātou e lango pēa. Lango pēa, ma tū mau pēa lo lātou lango. I le whātua I le atua Samoa o tasi. The only positive thing that came out as an outcome of this chaos now we know that there is still a huge support for the fast that is pouring in since the chaotic turmoil of politics in Samoa. More support have poured in for the fast since this political crisis. More new candidates are coming to register their names and now have been accepted by Lauli and the fast majority party. Upulu, ia wha umare no wha inga le nei, na au mai ai le pule a Samoa ia I mātou, e tautu ai Samoa. E tele mea na mātou fola I le atunu.
o le a whai mo Samoa. Mai te tau o na whai ma whaatau nu. O lea o lewa o na whai mai ma tūlei mai ma whaa. Ta mo e mai ngā rue ngā mano. Ma lātou fōwhanga. If Tula Epa and HRPP wants to take the matter to the court, a whai o le langona leo Tula Epa. Na pau leo le me while muai o le awe whamsinonga. O e whai. O le lātou lewa le nā i a te tau. O le a leisi fufo lea o le a whai e le a soatao. Tau no lauli, o le fufo mua leo. Whailoa i le lua se fulu ma le toa iwa o lai o. Na te le tio fo i le mafu anga nā lai o na o i o. Aisea. Leanga o lea sa ofo i nā tu iai, ma ofa tu iai. Ta vale, tofi minsta, tofi sui minsta, o alauni, tutongi u la si, telefoni, maisi mau whaamnianga. O ai la le ale fialu pēr whai, e whaalata mai oe ma whaapele oe, ini tofinga mani whaamnianga whaapena. I wouldn't take, I would gladly take it as the nature of human beings. A o nisi, na matua i tā mau, ma mau la lango o lātou tali tonunga ma le whaatua tuanga. Oi ele ai o le maa mau, ele fulia, o le ele. Ini whaato sina, mani taui ni tupe, mani taui i tofinga maurulunga, mani taavale, ni auro mani ario. Perks and other allowances that come with it. The salaries will increase. The brand new 4-wheel drive will be yours. E was ava vali solo isi ai ki ka vale isi and I think my personal thinking o lo lava talito nunga leo we ai mana tu foi no foi a tu fa i tu la sa ma sa fa ye ma tele no ma fa so ma le fionga il fonftelai a o tau mai lana malanga i New Zealand nei. A o loma le fono e leisi vaias. Sau no la vai il fonftelai. Na mana o e tau si le fi le mu. Na te le faia se fai unga o le mata upula o tu si tuela au le fa te ai fia me ma leisi vaianga. Ai manatu. Ia faa manatu. Ma faa i loa. I le fo i tu o le maunta pe ona iai ia. La uli ma le tolus fulu o lo iai isi. A wala ma isi vaenga e fafo atu o le paramene. E mwhai ona awa ina matau. Meaning the courts. So this tells me ya la woman family ina le fionga le. Fonftelai, o le ni pomu a komika e papa e le naso le uluai fono lua felus fuma lima. Aya, it is now, the ball is in his court. It is only the speaker's jurisdiction that can solve this. Pa wana na. Tana watua o il whamsinonga, spela mai, whaawinga mai, la fo i e malama lama lele iai, i le fionga, i le fonftelai, ma whapelo, ia, lele. Mai le apa whangot. Pio wana au pi lako vore, wana au i fika loa. Amai, te apa whangot, sorry. Mai au te le loa polal me sala il ni tingat. Ai whawhano o lima ka whiwhi.
Whawhano ulima, ia I lunga ia te o tau nei maumea. Ma le toto le tangata le sala. O ia whakanga aku I wharu. O ia kakala aku. Ia wa me kakala maisa salapa. Mai kakala maisa salapa. Talo whai. Ele mea o lea o tilu ma mata iei Samoa ma whalongolongo iei Samoa. Tu so lai kami a whapenge I ele mea le. Mo le si pusi ai moa ngā lai kami solo ai au kawhai ma miau solo ai. Miau! E wakari se kaimi e. Ai e se kama I moa. Ewa ai po le ale tu ai ngā damage control ma se vai fofo ia le tala ia la uli ia se I le autostala mo la vasalau ia se mo kaole le kari ngā me se I fai mo le vai fofo se yo e au mo le makalafi ma le fofo singa ma fofo singa se kulu ia ma midi ai le mai le pe kaukala mai pe marosi e fo ya le me moni ya na if you think that the Prime Minister is protected by some sort of a specific ruling or law or any part of the Constitution, then perhaps think again. Tātou toi tō mānatu la ia ma toi māwhau whau. I le upu, the rule of law, o le ala o le tūlafono. We can't just sit around and look at each other and awaiting what's to happen. It is us that make things happen. Al tatu tiu tele na. Pi me, no tua fufi nei. Wa lawi loa oi le vasa lo loa. Na e mua I le tele o matatia. A wāti nā mata mai tai e le tunu. A whai o lo whaalupenga o le pae ma le auri. O le tina o le atunu e popole I lana whanau ma le tūlanga ua o iai. E nā ua uma, sui le ula ma lafo I o tau au. Ua sui fo I tau I le tini. Malolo, male manu malo. Upo e whai, I le malai o le toto, ia le malu ma le mamea ma lo la fale na to ese. Vai ma le malo. O le tunu ufo I e loto wha mangalo, ma loto lofa, e ngā ngau atu o lato langona, mo lato mo onga le lei mo lawa fionga, if you do the right thing. And what is the right thing? How do I know it is the right thing to do and the decision to be done? A wā fo'i, o le nai e sila fia le lei e le fionga le tamai tai paramia. Ia wala e whawhile muai. A whai fo'i e te manu mā lō I whinaunga o lo whaia nei. Ma e pule ai lava oe I lauwhina ngalo ma lo loto mole manuia o Samoa ma le anga I luma. O le a wha ea ina oe I le lumanai. O tausanga o le soifua,
O le a whaafulewa. E au noa ma se masalo salo i lau fionga le sa whapito. O oe leisi poutu toa e se i o i le whono sui tō fia mo le teimi mua mua i se tamai tai o le atunu. Mark my word. Whase tua ngalu mai le tele o le ngau sa. Le tele o le ngasu. Ta tiane. I leisi tū lea. O le tū lava e tasi. O lau whainga malo le whaatua tua i le tua Samoa tas. Le malos. Mautal tonu foi. You're feeling depressed and tired, stressed out, with so much on your plate. Malo lo manu malo. I le taimi tala whenga. Ai wha wau pēr le paia inga. Se ia mai a i leisis fulu tausanga. Oi se ia mai a i leisis fulu masina. Oi, ia lewa o sa, o se ea tu le upule a, o mao o tula upule. Sfulu tausanga. Kalo no wingo le mel nei o iai. A whaia e fia mea se whai unga le lei e toe mao popo ai. Wha se tuangalo. I seisi tofinga minister. Lafo le ula. Tali tonu mai i le mea matautia o le a o iai le malo si anga ma le mau poponga. O le whainga malo lava e tasi e le whaatua tua i le atua Samoa. O tasi. Everything is fixable. E mawhai ona whatino. Do it now. Whaiele teimi le dei. While things can be repairable. A o mawhai. Ona tau fono ma tau e pou. Le upenga whangota. O le whaatua tua i le atua Samoa o tas. If you prolong this crisis and this turmoil to continue, it will bring a lot of damage and danger, and it will be irreparable. Agla upulena. A umi pea ona tu. E o mai le teimi e matau ti ai lona onga ma ua le mwhai e loa. Ona toe fono ma toe pou ma mati. Irreparable. So we don't wait until it is irreparable. Peo le tangata fo lele malona fale. Wa le vanta tau ona wala au mo se fesoswani i le fale tupe. Struggling to pay the mortgage, and he never sought assistance from any mortgage broker or mortgage advisor. Tangata ngā lue mare bank e mwhai ona whai whiu tanga inga. Ina ia toe. Whaatea ese atu se piriota o leono masina. Tau tutu o mai e lalo. Le taunga tātele o le tongi o le mokesi. A o le mawhai wa tu ua I lava, ma tu ua I lava. Wa le sa ili fesosani. Nā le mea tupu. E mawane le fesosani. Ia a ua foreclose loa e le fale tupe lau fale. Oti atoa ai lau luas full pasene. O lau deposit sa iai. Oti atoa tuai ma tupe sa tutongi ai. E fia tausanga. Toe sau le bank toso le fale.
Ma whaatau ese atu. Ina ia toe fo I maila na tupe. Ma seisi tupe whaasiri. Or a profit on top of the foreclosure of the mortgage of your house or your property. Whapena umare mele. Lea lawa matu le tātou wheso soani il mata upule. Tātou tu o lalo lewa watu foi il teimile nei. Le fionga le tumai tai panemia. I know you know the right thing to do. Ole mele I whapea ele a whaina I tangata lau tele o le tuno. Se le upulena. Tua I te le lava le a fianga. O tangata tai toa tasi uma o Samoa I le lalolangi a toa ma Samoa ina. Mafatia le loto. People are impacted and affected spiritually, mentally, and even physically. Wa vai Viking o kangaka I le mafofau ngei be ma pupula aku ngei me. Wa kau whale kongo koi ma mafofau o iskanga o sa vale wala pala o vale ala ko I ala ko. Ois tangata wa fe ei ma kiru suma pala o vale fa palangi. Ako mo sale la me ko mo kava ba alwa wale wala maru ka kiki solo aku ya me apala pisi ngai ba me ngam pala o vale ngai ya ngai. Era no ali na me o ko ma se fucking auru kele mera kupu mai Samoa. Ora pisa fu nga me kele on fu Samoa. A fa fe. No nga ko ko e ngofo fa fonga le ha fiere mera fe me Samoa. Tato ya tato peseleva. Vai foi no nga ngai fo Faiva le tuno. Ya ta walunga fo ile aso silina umi ole vai aso. Ole aso fa raile ma lo nga lue ole was fulu minute mo te ai tu la e ono ya ma fa pena fo ona fa talo fatu ili ya la to o ilunga ole pasi ya po tonu fo o ta vale ina ia fa mana tu pea lo saunga le mu ilunga le ala tele ia fa pena fo I le saunga le mu o isi fo I tanga to lo fa nga ina le wala ya e o to fa fonga nei saunga nga le sunga tu mu va o siki asiu. Fai asi to tele o tangata. Wala vivea I whara velave tau ta vale. Manu nu ama mali liwai. Ele lua mai aso o tuana iatu. Ia, tanu si ia. Wiki arua lua ki whange lau ka vale suki fuas kanga ka fo leo lae savari leo wala. Ia ma oe nini. Ki e wherua ia ki au e punga o fua I lumor ka vale lae ru ka vale sa o I lungo leo wala. Tu iku ki whape ngasi. Your brown eyes and your black hair, your brown skin, get you stepping over here, 'cause I can't resist your black lashes. Boy, you give me half lashes. You give me reason, pleasing, anything to stop you leaving. Can you feel what's going down? Girls ready to make the town. She can't find the dress to wear, trying to fix her hair, ain't gonna go there. Brown sugar, won't you come here along with me? We'll get down, we'll bounce in style, no matter about OBB. You're so fly, yeah, and I'm thinking why you're still there, and I'm watching from way over here, 'cause I can't resist your black lashes. Boy, you give me half a head, yeah. You loving me, can't you see? Baby, you and me, we made
lau fausa, fau lau fausa, fau ia tele. timu ia ai lava ina na ua se fulu male balong minuto le wote ai nei ia le tu na e ono ia ele tutu al si ufongo sa mo le ia tu se vele le fo ia sfarele ia ole nga Gagaifo o Faiva ole atino fatalo fatu alo sina ati fa perfo I fa longo pe e to Filipepe o Ioane Simeti ia fa perfo I le uso pele ia le siufonga le taia o fou I Long Beach I California le fionga I le li fatonu le sunga tu le epa li o sua fa malo atu I le tauatai ma le ngaluenga fo I o lo taulongolongo ai ia le to tele o Samoa o lo alala ma pampa au ia tunu mamau ai mai selo fo I Amerika yo to fa longo mai la I me matauti le bo tu la I mai fo I to tonu o le malo tele o Amerika
Mea lea na whaia le sunga a Donald Trump. Whatetea uma le tele o tangata, tai fita sa iai. Ia whapea foi nisi sa ngā rurua le federal government. They were inspector generals. Whai ma le whaatununga ia kānata, ia Canada. Lea tunu o Canada. Kilo kalok ngā ko le si vale foi le o Canada. Bona rua ele tusi le mai. Vere ma tau tia le au mai nei I lunga. Pero se tusi na mai le. Ele se vaenga o se ofisa loia. Mautu ina tu fo ile statement lea e winga le tangata leo pulotu Canada. I se ofisa loia. O lo o ngā lulue moni tangata. Ua whaulu atu a lātou tangi e su e ai. Ona o le talapelo I le whainga o pepa anō wha mau o tangata mō lātou sitse. Nea lau mō o mai fo I a te au le tusi. Ia se I tātou tālia pēr lava, lupe o maunu. I tangata ma leo whainga o tangata leo a ngai mai I a te au. Ina ia o tusi ai se tusi I le ngana peritania. E awe atu sa o lava I a lātou lo ia. Ave whaatasi ai ma whaamauringa o li siti na lafo I tupe a tangata. I tangata le software Canada. Ena na, e sola ai maua. A talo whatu I le songa a to o tanielu, talo whalava malo le soi fōmanuia, sina leo, ia, wapea fōi o tō umalava. O tu la leota, talofa tu la, malo le soi fōmanuia, o le sunga ia fale Knowles, talofa fale, malo le soi fōmanuia. Ia le na, le ala ua mai uma I lunga le tō tele o tātou autustus. Wha mai. Sa vea, le ataua, o le mawhauwhaunga lena au mai nei, e winga I le tātou tālo sangatu, ba le tangi le pumate, I le fionga le tamaita I pālemia, a whai o to toe niong a lofa mo Samoa, ma lona atunu pele maona tangata. Whaingo fie. Wha mawai, ma malolo, manu malo, malolo, ma vai mane malo. O le atunu ufo I o le atunu loto alolofa. O le atunu ufo I lātou te maua le loto whaamangalo. Ma lātou whaamaru atu I se tangata ua na whaia se whai unga. E pū lea ai lona loto ma lona whiringalo. E whaase e tuangalu ai. E lafo le venga. Te ano whai atu. E le umai le whai aso le ali I nisi to whinga māwa lulunga. O le asi oe lo atunu, ma lo I tu malo. Ia ma wha e ma mamoli atu ai nisi ma malu. Wha le malo, ma wha le atua, wha le atunu I a te oe. A lea wawa atu e. O le to tele leo o lo ilunga o le tātou. Pase lau mon tupu mai lato. O le manatua le tas. Lango ina. Le apa atu. Ma tau le mau. Ta oto atu yo au tafa. E lau fionga le tamaita. Ia le na. La tātou o tale pesele mo mori ai. Ia manisi o tātou whaasisilanga. Wha business. Nanga te tau na tātou whaasisilanga wha business ia. Ia o wafo ia tātou paanga o business. O lo tātou ngālu lue whatas I le tautuaina. O le siu whonga o Samoa. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute.
E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lau Crazy Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, ova te lau lolo a fitu Faiva na valu, pa fisili mo en po alofa. So fasa i fua. Tala whanawha o tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mō whaatangwai au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tala whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tries to say with the word, you are the song, all the music my heart ever heard. I can't escape the air that I breathe, even speaks of and I'm not ashamed to say that I feel this way. I will stand before God, give you all that I've got. I can promise you I'll be true. I'll reveal here and now as we both take this vow. I am so in love with you. Words can't express what I confess with each beat of my heart. I'm overwhelmed with the passion I felt from the start. Our love will grow as the years come and go. I'll remain by your side. Oh yes, I will. There isn't anything that I would deny. I will stand before God, give you all that I've got. I can promise you I'll be true. I'll reveal here and now as we both take this vow. I am so in love. I am so in love with you. I promise to honor and cherish you, for better or for worse, I'll be there for you. For richer or for poor, in sickness and in health, till death do us part. From this day on and forever. I will
Ia le pese le da ia lo fatua i mo outou umbo lava o lo ilunga le ala tele le teimi le nei. Ia ma ua foufu watu mo mauta malawa ina ia tau nuu malmanuia lau whainga malanga. Ia. Ua ke whaari i lungo le awala. Ua te tautala i le telefoni i lungo le awala. Ia ma whaingi o winga le anga fo i istangata. Road rage ma mea whapena. Ia la e reo poloka a kole le a fo i le awala. Ma le motowe. E whailua fuki ngā ulu i lungo i. Whawhipianga o le manawo ngā ruenga. Ia whapio fo i le ngā ngaifo Faiva o le atunu. E le nei fo i a fiafio le asfareile. Aso bulbuli mo le tele o tau. Giây phút em gặp anh là em
vô nhà thương, em đi vô nhà thương, em đi vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình, tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng tăng tình, tăng tình 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 tăng 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 tình. Yeah, yeah. Anh tính sao, giờ này anh tính sao? Yeah, yeah. Tình tình tăng, tình tình tăng. Ia le da whawhiwhiaka lava sui whiwhiloi o le Gagaifo Faiva o le atunu i le dei fo i a Safareile, mo le atua i le whaambalo, ma le whaafetai i ngā ruenga le leisa o tō ngā pātia ai, mo tō Faiva lo Filima i le lei vai aso atoa. Whatalofa whapitoa i lo uso e a Feti mo le tō whine a Linda i nā i Henderson, a loli i le ngā lulue, ia whapewhoi lo whionga le ngā whatasi, fui maono a si ale ngā, ia whapea fōi ia le wharitua, le au pepetele, ia a Centenary, ia masi o tau ainga, ia matātou pepeteini, ia. A talofa whapitoa fōi, i la oso ia tāweu veu, a Rex, tau lango le vai, ia whapea fōi le tumaitai o Lanwola i Kalaistete, a mo mo lo mo rio lua fa pe fo inga ruenga ma tiute ma Faiva lo fenga yai ba se fo tato fo le loa immaculate in McCarthy Street i Hunhei Christchurch lover o le si fonga o Samoa fa so tai le sunga ya pistanta ma langi Alex Fido o tu lua ba tu umolo nga lue i le na fo ya la leo tau tuai nai Samoa i la lo i le ai o Keriso. Aftai ngā ruenga lei o lo whatino, ia a wā fo i le tautuaina o le tātou atunu. No mai leo la utala i le mata upu lea. O le mass deportation e tā walunga tu ia
tala fo'i ma upu whai fo'i o le malo Amerika la tau ia. E ala na tāu e te au vanga ne, langa e tō tele o tātou tangata Samoa, lala mpapa au i o. E pei fo'i o le a whionga po le sunga atu le epa, whaafitai sua. Ia, ma le tautua le tātou le tio, le siwfonga le tai au fau i Long Beach. A tilo i whinaunga leo lo whaia nei, e tu sai ma le tipoti, whaamalosi ese o tangata. O la walu whaatasi a tangata, e nofo mau. Ma tangata le nofo mau. I le sifurma le tasi miliona o lo fuafua Donald Trump, tipoti ese atu ma le atunu. Ai ele o popole i atunu e ave i tangata nei. Tu sape ele o ni tangata mai le atunu le na o le tongia o i lunga o le mea le vaale le fo le ami. Ia alu le vaale le ami ave o tō i Colombia, tō e whaafo i tangata Venezuela sa feso soani i le palota a Donald Trump. Lesi la afe ma afe, leo ua matua tumu ai i le whaasolonga o schedule o state courts and federal courts, ono o tangata e hata mamai. Lātou te māla malamba i lātou wai i ata tau. Ma wa whina wina hai ina ia ave a lātou mata upu i whaamsinonga e au mai ai ina le tali. Ono nisi, au mo lātou pepa naturalization and our legally people and migrants into the United States. Au tau si sila la iai. O lelo wa whaonga le ambi, ma le fita, ma le military. To round up people that they think are overstayers and criminals. Yoi, awai le mawhai. E leo le atunu u atoa. Te vai leo e le atoa se miliono leo. E nā o le valu se lau wafi, leo i le atunu u atoa ma le 5 se tete, o leo e tōtas. E la whawhea lan whatustusa le valu se lau wafi o leo, i le 10 ma le tasi miliona. O le tau, o le ave whaatangata i pāngota, ia se tangata, o lo masalomia, o se tangata overstay o se tangata soli tula fono i tono Amerika. E tolus fulma le ono afi, tā la, i le tangata e tōtas. Au fia i mea umana, o mea ai, whaatasi ei ma le tāo fia, in detention centers, o mea uma e mana o mia, au i ei tangata i au le i o le teime tipoti ai. Lala foi lale na e tā ua i tele le longa pui ali i peo le tātou o tunu o lo lalampapa au i Amerika. O whea stete nei te iai alwe vai. Get your status officially proved that you are either a national citizen or a full U.S. citizen. Po ielo visa fatanga mo iai. Have your documents ready anytime. Pe ole melo fai ni pe ole melo fai a tātou le. I la a FEB se lau fits fulu. I nei New Zealand ma le kuringo kākou e kaifau ma leo. E ti poti tātou i Samoa ma isi atu motu o le Pasifika. O mai leo lo tala noa i le mtaupulo tariffs or imports on goods and taxes. Ma tua lale mele na whai nei el te mano. Whaapipi i le 2.5% e Donald Trump. 2.5% e matua whaataunga tā ai le tau o loa e au mai i tono Amerika mai Kanata. 2.5% o le taunga tā o loa e ngaosi i Mexico ai au mai i tono o Amerika. 10% e tuu i asaina, ua pe kaupala ai asaina. E a whapena foi 2.5% e watu i a Panama. Au tau sila i le tali mai a tangata ia. A tai o malo nei le aso nafi. Donald Trump,
whananga mai tono. Ia le lei, whai vai la lau lusu limpa sene nā, le whai la poki, akulu mako lusu limpa sene e lungolo. O a whai o loa Amerika ia mai tonu, a o le tau o loa Amerika, e masadio nā lui Kanata, whapena fo i Mexico. Ta i se lau 5 biliona. And these are billions, not millions. Le la o whai mai ia Kanata, Mexico, Venezuela, Panama, mai okay. Mātou te le toi whaataua fo ia. Ni mea mai Amerika I tonu nei. Los for 5%. A oai la. Whawhonga lei. La no whamtalare mele ta o le tariff. O meo taxes for lele and also goods and services tax. E whapipi I lunga o tau. O le tau nuu mai o loa nei. Lea la. Ai le pala ailo Donald Trump at nafi. Nei le tai au. Wala I lunga le te maloa wawa ia tunga. Ae. He is creating so much fear and so much displacement and anger from other countries of the world. And all these countries, they are teaming up against Donald, the Trump. Lea wawa ia tu I Trump oiso le marapanga. Oi safa tangata Amerika. Tangata lau tele uma. Lea lau ti poti is tangata. Wale ain tangata whainga luenga I whato anga sa tuuina tau mawha I lunga. O le lau. Le inkanga kaya whamoa ma whaapuku whamoa. Wawai lau ave uma tangata. Avatu e matangata sa ngā lulue matutongi a lātou. Le in tongi a lātou lafonga. Avatu e matangata sa ngā lulue whatoanga. O e sa Faiva. Sa maua ai. O le asiot ki a koa ma keki I tau mawha ma mea ai. Avatu e matangata sa ngā lulue I whalewhasi manu ma whatoanga o la whamanu. Tā ofi mai e Kanata. Tā ofi mai foi e Mexico. Le toe lau ina mai o ni ta'vale. What's going to happen? The auto industry will shut down. The food processing industry will be in distress. Listen carefully. Iwan. O mea nā le a o iai. Le onga o mea le ta malo lo whainei. Ia, nenei. Tusape kukele fia whaalongo ia opu e whaya kuia ia Conald. Ia Donald. Ia e whaya kupea. Inei e tau marino. Ma mala malamba iai. Wa tarofo e le fionga e tuala. Tau pa u tino. Ia, ma le whaletua peka o le tātou makiti le nā I le sfulma le tolu Lappington Road I Otara, whafteitele. Ia, whamruia tofo le whai unga le vaiaso. Maua ila wai le ola. Ia, ma whapena o na whao wau ila usuifua maloloina. Ia, wha talofa le tumaita I Anive Maria, Mareta Sawanga, tātou maketi na I Glendon, Luas Fumba le Lua Templeton Place I Glendon, Monroe. O le tātou Tasi Market, lo ngā tono le tawalanga whatau I Bangele, e le fionga to le foa, whapefo I le sunga whaalotane Peter Silva, ma le au whai ngā ruenga. Ia, whapelo ma le tātou whale lo le muli, o lo I le Grand Market I Massey, numero Tasi, Triangle Road, I Massey, I le Tulangi, I Sifo. Ia ona mai atuai leo se aulanga ma le tautua I le nei e fiafi, ma le nei as whareile, ia ma le nei fuiva I aso atoa I le Gagaifo Faiva, ai tātou wheiloa I le aso atai au. Palu fo I a le tātou swalofi, ia ma le awa a tātou tai au le tano afa. Ia, tātou wheiloa I fo I, ma nisi mea fau, ia mangisi kala kau kuri pea. Po fea o iai pe o le tātou, le unga le nama le au tuo le launga, le nei a fiafi. Fia me, alofa mai. Fa malolo. Fa malolo, ma le manu malo. O oe leisi, toa manu le atunu.
e whaitau i ai ia le tūlanga o meo matati e tūla i mai ai i le i tūpāo tinam te mai tai. O ai nei loa. Seisi to finga mawolunga e te se ai e avea o se tasi o sui o le fono o sui tō fia po o sui au. Ia mawhape nā i lava lau whai ngā malanga. A tonu o le tamaitai mua lea le fono o sui tō fia. Toe tamaitai mua lea e ono o iai. Le whaamdianga o se ulu wai tamaitai e avea maao le malo Samoa i le lumanai. O le talo nā le atou se vea. Whamangalo se leo i le aso o le tau ave pasi e aluai i le tuli le afo i le wa moe o le sunga i a sau. Seu si ufanua a e tu ua au tau le pese lea. Se isu au te pese sa vea whamanga i e sia kako menti. Whaftai lunga le tātou api o wholinga. Ia, ma le tātou YouTube channel. Ia, ma lau tau fo i tāpo inga. Ia, o le pese lea. E mana tua. Ne ai. Leu soe sa uia walawa i ria mea. Ia, le nā Samoa. Alofa tele mo oe. Look after yourselves and take care. Le atou sa vele nei. Soifua ma ia manuia. Pongisa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le tingu fo i e le muta O fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo fa i solo wa le tau ai lona loto Eu soe sauia o le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa